hop kuri ase ajibi na parina ekta brother tai ga amne kan ke introduce kuri dibo kunba ba dekhi takibo tai local channel te kunba anna channel te tai gana koina hoin thaki ar tai bishi bhalba gana compose kan kuri tala short ekta tala testimony tala story log introduction dibo mon jai ase tala nam do Pulei ase tai Phungching town na ase asolo tai working manu ase Phungching town de thaki ar tai bishi sal tai khalwa te kiri gina tai na taki she holibi tai to an sob chari gina idea do church te involve koina bishi bhal ba tai church te church worker garni hoina idea bhal ba kam koina jai ase dorni idea brother ke ekta tuida question hotyo man jai ase to brother amni 2000 ki man isna bra amni ina khalwa te kiri na tai 14-15 ina labra kaina suru was तो हमने तो मन चेंज हो तो हमने मानुkan kun baba koina honar bana हमने मानुkan kun baba हमने के ina na था कि कर बना हमने नीचे बा मन चेंज होना an manu bra ina na bi ko kwanai libi moi nije la mon da ina ta gile to fan no ko koina society di ina involve kuri jaile bhalo ho ina papi na moi na change was thank you so much video viewers kan ki manjum sai na se time हमने हम की भी common जाए से मानु खान बा जबरदस्त कर दो बाल नहीं नीचे बार realize करी ना आई तो ठीक नहीं बिना ina wapas hai bala se dorni the brother bitai ina 2023 ina right tai ina khalo chari na tai church work hoina ita man bhaba tai youth te libi church te tai sob ke involve hoina tai ina kam hoina ta ke ase ar tai man bhaba ganahan koi ta ke dorni ajibi na parina tai bra tai la testimony ko konyak pra gabole ase tai bra tai la testimony ko ar idu Paul laga apostle Paul laga story lo the best koina tai la testimony gana kani banai tu gana tai ga ekbar gabi bina request kuri je joni itiamon tai la amazing voice itu ekbar hunibo chalo